Believe say, oh, Jack. I'm sorry, so your mind, Nsawam Facebook in your grow. Sawantra brocha. Facebook in your grow. Agradaa. Wababaje when it's you. Agradaa. Wababaje when it's so Agradaa. Facebook. All right, share video on my. Sawantra brocha. But I got on Facebook in your grow. Agradaa. Wababaje when it's you. Mrs. Sawantra brocha. Facebook in your grow. Gucci. Sawantra brocha. But I got on Facebook in your grow. Agradaa. Facebook in your grow. Agradaa. Facebook in your grow. Sawantra brocha. Facebook in your grow. Agradaa. Facebook in your grow. Agradaa. Facebook in your grow. Agradaa. Facebook in your grow. Bloggers 3 more things. Sawantra brocha. Facebook in your grow. Agradaa. All right, we say I'm walking about Woodburger TV. So yeah, chill BB out here right now. But more things over share video no. Over here on Facebook, I think so TikTok and so over here over. Baby over here if you be about more things over share video no na fe and then you have to trim come send it da ye no. And then you streaming just Facebook and TikTok and so yeah the phone no epic feed no echo sa pepe. It is said na nama adika aka and but things over share video no. Dolphin so ha and afei okay amana na so ebiem sa the same person no TikTok I will choku and so share wa ha o say how you doing me ho ye pa ma ho say won so ho eye ai but mo dey me person me say wo share video na fe fa o comment no ebra ai fa o comment no ebra na bibia enye kama o share video na fe o do comment no ba yebedi nkomo yebema kwan ma do voice note no so aba number na wo screen no ase no pepe ha ai ana se do se o person of friends so a
obetumi afre kama pa na ya twetwetwe enkomo yawo all right TikTok ko comment ya na ebebu din achia o comment ya baba baje waliso this is one brotra Facebook enya grow agra baba baje waliso agra Facebook enya grow agra baba baje waliso agra C0URT brotra madam paragama Facebook enya grow agra baba baje waliso Nsawam sudie Agradaa baba baje waliso agra Facebook enya grow C0URT brotra Facebook enya grow agra baba baje waliso agra baba baje waliso agra Facebook enya grow C0URT brotra paragama Facebook enya grow agra all right we say be say over share video no ama na fe we invite bibia kama na ya din komo ya bo bibia tel ne eko se ne ama nana eka no sa pepepe ena yebedi Agradaa ehun komo kakra Agradaa we be say na kai ija na samuka na ya wo se wajimi na esese yetia no na otumi kana no tumme wona ema bibiri ho ne de boga me my ready say me bomodin na matia no eti menu ne yebetia no eti se opese ye ntia Agradaa de na wo share video na wa like na bibia aye kama okay obapa my glove wo share on TikTok echia na obomodin na wa share video no na wa like na bibia aye kama so dia say na Sunday anwumre ti utumi say niam koso kama pa meda say wo like bibia o we o TikTok bomodin so be tap screen so saa ko say be wi video na ye be no TikTok for bomodin say ye be ebie volume no kakra ma mo se ne be ya de ekobia no mo betumi ate ne kama pa ye ba bedi nkomo Agradaa de ani de obedem yes sisi a bibia adena kodu no de Agradaa obedem ena fa Agradaa nkasa ababa expose no ho se ni kunu na mbre bi atwamu na ye kana asem na ade no se obema no kra no tifio ye de na Agradaa fa nachi ene nsem bibria na akoye se amafo ka ho asem na obi ni kunu asem so de woni enya onene nete okoka se ofa ni kunu achi ye den okoka se oba adwaman ye den ti na ho no de na akoye ho se akoye asem bi a okoka edin kakra na ade barabusi na me no mienu ye ba behwe ne ahunu se Agradaa ayeden wa ba be confirm amayen se ono Agradaa na owo no ne mana owo omo ne mu ba kokura nu aye ni kunu ede anti no ono ankasa confirm se oba aware na se ofa na wowo na se nkura na owo omo no enye okunu no emade a na se oba no oba adwaman so ye betimi akase oyo oba adwamanfo meboa It's share video ni yebedi unkom everlasting pep or say thank you boga Agradaa is fooling too much enough but that's not watch share video no
eti oba so a bomode na share video na fe invite Soa the moon goddess. Soa the moon goddess. Aha. Eti ye bedi nkomo. Ame say Agradaa ono ankasa na num kasa na obekan. E na ye ba begina so. E na reverend Owusu Bempah so e wo ono ana sori dem. Akasa se obekọ court na wa chereche nsem bi mu. Eti eno so ye bebo ehon nsem kakra na ya cherekyere mu. Mesro aha the deep thinkers channel kawadwene Mmere enti mema dwene ena mebeka bibia no akire se mema dwene ameba beka no eno na se wo chinchin achi se wo fa na papa da bi mema dwene ena meka ena so ukurum ekwan wa obi tira ukuru ansa wakoni kuro enti no den a ukurum kwan wa batenwa obi de wasen wo de enti se wadwene se bia wo nko ana wo nyansa enti no wadwene a wo beka no final da bi oboa yen deep thinkers wo ye makwan ema obi bia ono so wo adwenkyere ewa ade aye ho bia no ode na dwene ba na yesua bibi afrim sa pepepe enti me enema betra se na me madwene ena me ba beka efa Reverend Owusu Bempah meka madwene efa Agradaa meka madwene because Agradaa ejimi too much koku anan so de enra mete se obaye concert bi o social media no so na man for supporting David me tena se na kokwa na video a obaye me kasa me ka ho asema me hu se John ye ma na obaye no kwaku ana se awo wache na nka se wo bam de dada wache afema hu se yi wadi from the two no na de no o pe aduma ye na jina o se YouTube so do hu ra YouTube na de nti woni abere den but kwaku ana uni expose biaye kokwana ni expose biaye kokwana enya platform ana onu de ono bukini de Japan 2024 the Ghana forever beto aba na be the president no unya platform no ebetena ho se ube expose asofo a edi bone wo Ghana aduma na ye na ya za aduma na be concert aduma ena kokwana oba be ye ori ase azaduma ena oba beye sa time na mukofa manase betena wa ode otan ne anibere ebe kan nsem to enkofuo bepire so a na nokre ba kokura enim ndi kokwana waduma obeye no na yinwura aduma kokwana betena TV no se wo konfo ba na oti ho na de ben Wednesday ye ba wo so Wednesday ye ba wo so no ye nhunu de esi ye nhunu ade esi ena kokwana ba ye wanka ho asem those days asem ni si ye ne ye ba bonte be ka ye kokwana na de na wo si konfo ba na ade because ye ya Agradaa ho adwuma so ye hia support we hia nkofobia omukuta bigger platform because that time we na to the C0URT na man for hwe what they say enti ye hia nkofo a ekuta bigger platform na omo aba abetaye chiri naka Agradaa nkwase asema odi o Ghana no ye de aba wiye kokwana betena se Wednesday ya hu de si ye so okoji school ko so okoye do me ebetimi possible ama me se obetumi akoji ska obetumi ai no say the 1 year fine but obetumi because o hwe time a oni apia hyehye ho apia kokoji sika e de abre no na Agradaa mo 10,000 100 million kokwana ne apia e kasa no e de asem no kai kokwana se obi ebe ka kire wo se nipa sumasi se memfa sika emrewa na nipa no ni sika business bia unini adwuma bia ya question abebisa ne se aden ska memfa nye den edin ska eden na memfa nye ade a ka betimi abisa na se unim wo hwe se wutie odu na apia ka se mami Agradaa se memfa sika bi emre na ade no obisa apia se eyesen obisa ne se sika no eyesen ena apia ka se 100 million ansa okas apia fa mempe what must say it is me uni mini business bia na mka so obi be ka tro se boga se memfa sika emawa owe bisa se edien sika
efiri he edi iska because only mini business bia na so bisa nipa ne se eyesen na aka se onfa eye den sika eden na no de brew etikwa na ebi ebetimi possible say ojijiji 1 or 2 bi wa Agradaa ho enti na wo no kure bi wo ha wa ma meka wo re ase o tira ase ebe my hope but we no wa meka ye beka ho asem no kwa na bedidi atem e ka kire en say ye nkura sesem na ye ti social media na ye ka say ono ne ye ba be use ne de na poye ntokwa so ene eba ne say ene ba se na kokwa na afede enkura sesem no wo na waje a wo ye mipa nka no kura me aya na mani nyi sa ne ma no ho too much so obi jimi a me pese ni be mani pa no hunu se wajimi ansa obeto aso aye bibia wato aso aye na me support na ma na bibia ma support na ma na ye enye so ojimi ya na ene me bisa obi asem osi Nyankopon oye obi ye boni a okwa no de ache no na tete no so obi ye boni a oboni dua na enya no na ne Nyankopon Yesu Kristo obewu ye na ade nti no obi du boni a opa ache na wankomu bi ma Nyankopon de ache no ana bisa question say so obi ebetwa wonsa baako etotwene wadi boni wadi udem watwa wonsa no na later okopa ache okosrebo ne fache fri Nyankopon ho a na Nyankopon de che na nipa na yetwa ne nsa no ye besan de nsa na betua ho ana asese na che se de yetwa ne nsa ne de wadi boni ne kwa onko anuti na wiase Mmere no se o sachiro se wo ye den o boni na wudi ye yetimi chi unti Agradaa still yetimi chi Agradaa tum Reverend Mingo TV mechiao abuza share video on mame it is still yetimi chi Agradaa ye den atum eti kwakwa na asema me ka me pese me call too much because mawuso ni Agradaa ebia na wanya adwen sachira omo pese omo ye bibi na Agradaa omo yi ni free system mu kopense wamba bitina ye ma no enye but se okachire en se ye ti social media so ni Agradaa ekunti ye nkura sesem na ye nkura sesem ye ti ya ye ya ene kwakwa na nkura sesem no me pese o ti ase se the same nkura sesem ni bi na wo ye oji tum sa to aso na ye waduma wanya ntum se nkura sesem ni bi sa nkura sentokwa ni bi na wo konde a ene me boga meti ya metwe ma oda so that's enya dia metwe ma but e fa ho ento nchen na yemra Agradaa ensem ne so mame en start en free Agradaa kunu ene Agradaa sisi a otimi se ni kunu ababa duru ni kunu aha enti no Mr. Odro Kranten se Agradaa ne pam no free few se ono an free few sisi a ababa duru ha this woman ne boni so akatua ne nanka na dwene ye ne se ne boni so akatua no enka ensi but AC there's no way say Agradaa betumi ate ase say boni bia odi ye bia no ne punishment enam kwan so banka kakra na be explode on tia say because onhunu because of ne yare na e won so NPD na e won so nti there's no way say Agradaa be hunu say na katua no eba so dia say de edikan ukunu eye wan kasa wabozege president eno hu se wukunu ho kire no enti opeska kakra koma wukunu no de atodokunu bi adi uhu ya na bum oso obi baji wukunu on de ya re ni sitie ena uhuru ya kikikikiki mete wase because oba de ebia enka obi nu wukunu di nkomo bi na se ana obi nu wukunu ya de bi na wonya we na obi hu na but the way I see you too much and actually say we enye boni bia na mercy ni ye ba de oboni so akatua ena ye ba so beti asu wonti asu e oboni so akatua ena Agradaa eba now Agradaa ni kuna sema Agradaa pese okasa ema na asem ye de what we already know na say Agradaa kunu ye hunu adwuma bia oye
yenhunu hwe enye force say na dumo ye say omo yenhunu but ohwe de ekoso na bibia kire say onya adwuma bia na Agradaa krono na oboye ewo sika gari mu no sika kakra onya ene na obema no tewo a odi nti na ye ka say waye kwadwofo obema no sifie ena krono sika no suo na odi ne yesogu na no no so osuwo saa oto taba ena osiwo saa so they say but se eno ena obema oye na onya adwuma na oba ahwe na nkanya bone obi asam o ka kire me from US bra US baby he ema esu o mo hwe mema na ade anya koto bone bi anim na ade bas obema etina ho na opa ori ase ene na mo Amsterdam baby akobo bo no ho bi ho na enkramofo arafo bi eye program ewo ho na abusia unim ade a mehunu enkramofo no so omo ye program na omo film a omo twa video a omo ma no yentwa ya kan real arafo no minim de se program na omo ye no na ya omo mpese omo betwa na omo bedidi a emema no etena eho edidi pate de ema no ko hye edan fufurum ema omo so edidi yare ema no ekɔhye edan fufurum ema omo ye den omo didi ojo kwantin ene me ba so obviously share video I'm reading comment kakra kenapia mechia I have a comment oba so afa comment no ebra na ye ni nkomo ti start here free Agradaa so answer yakọ Reverend Owusu Bempah eso Oba Aisha Basoda we ba to was why na comment na machia na ayefe na wa share video no so ama kama pa eto dro kwancha aye bema make ka say ofie madiki aka ema ye hwe ema hwe mema di bia enye problem bia ya de odro kwantin na juma onye o se den yenim hwe na yenim se oti fie no eto nchen a Agradaa ntumi mbekasa ema obi bia woga na bia enkase oduro krantin enye dabi se menu mieru ye hwe oduro krantin kase obema jimifuo bi na ane obaate na sese mentina ba bi enkasa asem no obema ene obaate obi betimi akoto se yedi na yire no obefa na ade akofie akọ sensu ase adware amana adware odware wi a wapa aduana amana di no no so akọ akodi ne yire no wafa na ade obi adi bi ono so wafa na ade obi betimi aye ebia memi ntumi nye but oduro krantin ono obetimi aye ntino waye bi etimi enka se Agradaa eja no ho eko US ena okowo ye ena osan ba ko oduro krantin fa na ade nka enye hwe but time ye bibi ni se oba no try ama biase nyina hunu se wo obema no ye jimifo entisanka eso obi free awadwe nim ekwa oduro krantin na nkese wo free awadwe nim ekọ very long time esenka okọ because obana oneneti no eye bayifo pa hunu se oduro krantin ye di baye edware no wo dia se ogin hu bia enyi Agradaa no otai kasa asem we se Eric no mame kan de se no kan no Eric no ontumi nyai bida asema na Agradaa otai kan no Pretty Queen mechiao na onim se enya de obetimi agya ne da because baby Agradaa ebia 190 afa because I say ni friend kasa obeto eboabo na ode ne nansi so enti ebia na ne nansi abuo bi so onim de waye nti o se oduro ontumi nya no onkoda. Now the same Agradaa na oni oduro ti no enkofo bebire aba abontia beka se
meni Agradaa onhu ahi be kan bi hwan be kan bi nipa 1 or 2 bi aba be kan sa asem na they still not oduru kranten eto nokre ana enye nokre bia eye nokre because Agradaa onu ankasa confirm a kire yen Agradaa confirm am ye hunu say oh okay my badwaman yeah tell na brown asem buy no na maybe a video ka say edi kwa say na brown o accept DNA no so o accept DNA a na kire say DNA no ye prove na say still akra na Santiago bakra o ko ye DNA dia na e kire say obi ni wada wo baabi na tse obi eni wada baabi endi se nipa ne no wada de a na tse wo so wo kunu ena ne nipa ne de wo ba adwaman ena DNA no obetima ka so menene da e tama menene da na onyem ye ntimi nim se me na mene no wade ase endi Agradaa betina se kase ne ma no enye oduro kuranten emade a na se Agradaa e betimi akase won say no wadare nyina betimi aye possible because sebi you wan kasa wonum ton the person kire say wo ye dwamanfo ba nyame na meka on me de me pese me de ma no beka bibia eye wo na wo ka wa asem e general say nen mama ngege be ye video 1 or 2 bi efa ho ono so kire ne nsemu kire ya Agradaa emma no ne papa omo papa no Mira nyame na enka ho asemu me enka ho asemu da makato se me social media no so no eya me mpese me bomi tim too much abeka bibia because Agradaa na ni kunute no omo emma enam ho no media me da akoka se enye oduruma mintumi nka onto se ne Agradaa na ono ankasa abeka se oduro kranten ne bakura owofi ono omefa onchire etina chire sa Agradaa pese o chire yen se oduro kranten ne babia enifio but the question is oduro kranten no nim se ne babia enifio ho ana akwa no esa adwe onwo anutina no ntumi nko no ana se betimi abase akwa no ne Agradaa na da na etina Agradaa so ye tumutumu eye den show den na ekoso no kura ben na wo ho anyway ye de enim ni se oduro kranti Agradaa ba amia bek ati asese enkura no enye wo ma enye wo fault enu de enye problem o that lamti oni obi wo enkoda mi enso se phone so ebu ba kokra nu ana ne ba oba no koba adwaman nti betima ba so oduro kranti wo de nka otifie wunim se wo no yere nete manyem mawo but o se enye wo ma asem na ya pa me no wan ka be be court nya ko hedie ni e se Agradaa o na hedie ni pa college abo abechiao college chia dale Agradaa o na ohia die ni pa so that's okay yentie mami ngigi ne nsema o de baba tu dwa e fa Agradaa ensem we ehu yentie akramra Agradaa de wajimi buruta osikani a wutime tonwomoma obi a wono wani bie hanyuma wo tuo ma no ubekumi nsiminye ubekumi 300 UK ASN 300 UK ASN 300 Ghana cedis UK ASN shedawia wani asi age 300 cedis na sa wasendi so seed ya koma wukunu 1005 osi kama wukunu tuka nkomo nkonkoje oya bua wokura ye de ma wo no kwa enwuma awoto yasi 20 pound. Okay, so the thing is Agradaa person kire say mami ge person kire say mercy send sika ekokoma pastor Oduro Kranti obema Agradaa person kire say ne shuamu
odi na onwo na de so odi nso ayinim Agradaa na eka yes and this car command man to car eko more ekoje odefo Agradaa ukunu odefo Agradaa the whole we are seeing now obi de ka be say $1 million is $1 billion hun sem bibiri na ade nyina no common 1,500 just 1,500 send ma ukunu po akwane sa akom di no ntino ntumi nkasa no tale obi ade bi obeye bia no eya na nipa wonche awonte asu amanfo blemi pastor Dro Kranten na wonkoboa wo yire na wonye sei na ade akwane problem a Agradaa de na fam na nye problem ketwa wo odi ase enye problem ketwa wo nti Agradaa nti ase say ya send ni kunu 1,500 na ade but gege person o kire say the same person send 300 say or bona for do say offering time na ade uhiri to no nyom say nyom a wotoma amasi na nya asem ketua obi ji ukunu na obo no nyom yay say nyom a wotu say mercy abra £20 osikani eti mercy akoso seed 1,500 abo afode se ukunu so nje na okọ pastor chere asori a ono so watua seed ya mana yesi £15 15p sa I like that. See, we back home. Also, no to the Ufifiano. Brother, the Bobani Diniasha. Come and mercy, Bobani Diniasha. A Siafua. Also, fast one day. So, no brother, fast on Nankanini. Again. Ara no Bempah pa de nyamia num no kreli wan kwa ma enyo hwe oyo Bempah na wari Agradaa oye kes oye nnome oyo Bempah na ni Agradaa da oye nnome oh yes so oyo Bempah on na ni Agradaa da oye nnome o wari Agradaa oye nnome mu nnome pa Agradaa so Dro Kranten etumi jai Agradaa na okọ right now Bempah abekwa kofa Agradaa na chese wo yare ne ebu Agradaa yare ne so 1,000 times na so ye jimi for complete Agradaa se ni kunu one na tena best 20 something years oja no akọwo ewo US nyina aba one ni wo hwe wa fa akire ne ma aka nyina wa akọwo wo kra ne amafo na wo a Bempah ikra enka ho hwe atema no matter what atema odi no osore obi akonyam na nso Bempah osore akonyam obi akonyam saa okoye adwuma enkoye adwuma bani nyina mu no hwe atema odi no Agradaa kwa na the only person now before ne say afia so as nega ne Tracy Boachenom omo say nkran Tracy Boachenom nkran omo nyansa wo fom but Agradaa na ye oba e because of we di matem Ghana pa but we your member e support Agradaa sa Agradaa de me feeling no Agradaa de na ne de me feeling no ye kan ne de a enya oba besi a obetena wo se me di matem me di adefo atem me di asofo atem me di mi kunu atem osofo maame he edu Sunday na Sunday omam kwa Agradaa asore ne bia mo ya jimifuo munim nyansa dabi munim nyansa si ye kase opa wati mematem Ghana pa e Agradaa o muni pa bia hwe Ghana for na emma ho kwan emma ondidi na nado ana vice president atem
apart from me Agradaa nya obi obedidi natem president kro nya obaba besen no sebi kwasia odi edi ni kunu no matem na ni kunu kra wadi natem se president but ho na mi se osuru kakra and then right interview bi am ye ni pan sa den adam pare on fra Agradaa na yango ni Agradaa obi atumi ye de opew but obi antumi nye de ope ewo man mu teni obi atumi ye de ope but obi antumi nye de ope ewo man mu adana so obi sorry na owo opposition na o start say de aban ne ye niam bi enkoso o kan mutimi ko fa no mutimi ko che ne say o disturb public wanwan na Agradaa timi sorry edin kwase asemu bia na mu refi say ade Agradaa ye ne betimi am obi adibone mu refi say the same thing and o pushi Reverend Owusu Bempah e ma Reverend Owusu Bempah ye enya asem no eti dimi ama amini jimi no mo twen se obi di abufuo ebe kwa akoye ni bibi na ma bachi nipa ne se nipa ne de mra hye ne nsam mo twen ade tire se basa mo twa mo obi Agradaa ya mo obi di abufuo akono so obi de abufu abono obi de abufu aye ni bibi ansa o minor story say nipa na o yes ane de wafom mra so bi ti o man mu na ono ne de a o ya ne say o jimi a o munipa bia eye se mo mani hunu say o minor o tim na mra ewum enti no again I will get the body as a man. Was here showing me to the Bema and plow country open UK ako or quadrufour Bema to say or quadrufour Bema and Pebre every control quantity will back on also brother Beppo Bunny Diniasha come and make Bunny Diniasha a Siafua. I was here for one sending a mere exposing. One send ye nyabia faso enti na chese abusa so ne be ya adwen a Agradaa ni kunu ni eba bia wo fi ho bebo obadin ni enhwa a on se obema no betimi aka se asuma si ye meba kwabena ne ye meba ba so oba no sorry oba wo ne neti na wonim se o enkoda ne one ne mienu ba na obeka se obakro wo fie ne bebo din mi enhwa eso sta o sha se dream tutu na to say ya bedi ahye wono no it is justice for two things it's either say Agradaa obewa ko DNA ami ahwese nkoda no oduro ma anasa sebi ye be fro wa hyawo two things because o ka kire yen say enkoda na wo fie no se omoye 2 omoye 3 omoye 4 omoye 1000 kura yenim se ebinumu but ebi so de wa na aso ne oduro kura ntem masa na beke nene o si enye ne mmade a na ukunu no na ye hu Agradaa ye hu se even though ya tese nkofo abeka se omo no wada pen o umbie wa no nkan edi se enye ne mmade a na so wafa ukunu achi adwaman na akobo era so yo oba adwaman fo meboa enti is either say be fro oba adwamanfo anaba ko edi na me ehunu say enkura no oboa o kan wa because social media we so yen ka asem wa de o kan na me boga me magia tum pampe say oduro kurante ona otifio say ni yire no na ebia na kura one ne na wafa na chi o mani nyina oni amanfo 20 something years awone oduro kurante ete no oni emma different ho ahinum kura ba beka se o mawe o danti ne kura no yebekom kura na bia na ho ahi ba eka ho yebekom no ebi kura na ho ahi ba eka ho anya me na meka Agradaa wa na beka wasem
so they say yebekom na bia nkofo bi kura abetra social media na kasa o Mario pen o moma eka ho Agradaa say na tie dia ne ye na yenhunu na ehun kura ne papa o because kura de obewo na wanya o ma nya papa sa enye so kura be sorry na ye be free oduru kura ntin papa daddy na ebe wiachi na sa enye on papa no adanko dada ado yesrew yem yehunu se ho ahidi wo ma ehunu mo maka nso mo di wo ma yehunu because once vema ho ahidi be ka sa Agradaa wa we pen na de a wa want me ankasa wo ho no kire hotel a cover wo ho ene sa de ni nyina o de ase nti I don't know when he so on time pe condom no obi a on pe condom no so de is it as obeti yare bi ana says that is if Agradaa wo yare obetimi ate ana obenyema Agradaa nti Agradaa ma no bi wo a Agradaa mi ehunu o meka no kure ni ehunu se ohu ahina na ase me chia o ehunu se ohu ahi ema eka ho a but still engege air fire nti engege firement no so kakra Agradaa ka kire wiase nyina se enkura na egufie ho no ba akokura ni we ye oduro kwanten dia o senatina na beka ayanka beka se ye gboki ato ne so senatanfu bi na beka se Agradaa enkura na egufie ho ni nyina ba akokura ni wa eye erikoduro dia enka beka se ye gboki e na ato so e beka kire kwa me beka kire Ghana fo nyina ne se eye oba krentin ye frɛ ne papa Ben oba ba no oba Cindy no ene oba krentin no omo papa e de Ben ena de wotoso no ahenkan no e ya kapoba ena de wotoso no e ya Americani no na wode ne passport e kire ne ba eluku London de wa wini mi ne ba no o senesi wo media ne so eluku London may her soul rest in peace. Eti Pastor Eric Katia Ghana for nyina say efie na wotimu no de ntia ompese obekọ ba bia ne mani nti na wotifie ho on say sengege mi na betena ha beka ya se efie na Pastor Eric timu no kodi be shanko an e kodi be shawo e be shano kodi be shanko an o mu kodi e be shano na wu dwama bofuo jantre ni tutu ni ashawo ni kodi be she be ma ni ba o mama ko 5 ba ko kura ni wa be ma na wo so ni na tena 20 good years no ba ko kura ni wa e ba ene se me na me be kan ya ka Ghana fo be ka se me no wo personal problem wu jantre ni sofu ma evangelist mapuka evangelist Agradaa ya Ethiopia evangelist mapuka evangelist twerking evangelist umami chasidi evangelist umami chasidi ene o kachile Ghana for say ne mama kuma ku 5 na gu fie ho no akra ba ku kura ni ho no e Pastor Eric dia na se Pastor Eric say enkra ma kuma ku na gu fie ho enti waji fie ho akante so no o me kire Ghana fo o mra me kire se eye krentin ana eye Cindy ana eye mama me di pizza ana me I like that. Baby look me look London ana se ahenkan se ye ka kire mo be ma etimi atra ho mo abo jantra bo tutu okura de u jantra ni tutu nyefe e ma nyina bo jantra di sie no ono obo jantra no akwawo no ode aba obo jantra no akwawo no ode aba oni be ma na tida mo na be ma foforo hwe no ne nyem no ne ne wo asia woman na dia esre kura wo mu se emema no ne wo mu wu ni nyina so ye nkofu oku Agradaa upie ba ben eye your friend say ben eye wo ba boy panyini ne papa
Me a friend a yere mata. Me a friend a yere mata. So abusia baby kakra bi ena na me pese wutie baby a Agradaa kire say oduro kranche ne ba owofio no o mefa no mo TV na fi wi a ne ya to aso ho hia me pa asem ne de ba ti ni yi asem ne ba ti ni yi ti ade. I like that. See, we back on Owusu no to the Owusu. Brother Bempah bani dini answer. Come and mercy we bani dini answer. Asiafo. Also fast one day. Also no brother fa ko se onan kanini. E dey na o yama ni. E dey na o ye the body as a man. Asia show ni tutu di bema. And plan o ko twe ye. O pe UK akọ. O private for bema to say. Okay, she dia Agradaa kan o nyina no Agradaa say ma study no ahunu me catch also a narcissistic personality disorder. So enkofo a always they want attention, they want people to admire them. What I say, they lie and they are omu trankasa and always because on person enkofo admire omuntinu obe try say obe kasara na sembi obe kan bia no wo bedi atum. Okay, na sema o kan wa asisi a ene say eden no ye de boa no osora obia konyam saa hwe eye the same Agradaa na be kan ni kunu ehun sem that time a enkofo kire ne se ni kunu agya no hokofie no of course ni kunuma ne ba camera person o chere say vice day ene ne bra ready be our boy a adwamala bi na ode ne nam person o chere say oni ni kunu kwa akodi o se ni kunu ebe mamu edu pa opede emu edu eso Agradaa na onu ankasa ne nsem a oba ya oba be ka kire yen ene no wana ahasa me tia ne nsem a oba be tena ase a obeka yen no ene sa obema no enye obema bim. Now me mfanya asem Agradaa nsem a woka no me mfanya asem ma kire on yare na NPD ma kire o oba bia ene obema wo ho a ede na nyonyono no eba bibia enyo no eba oyo obema otimi ne meda onye 1 minute man na aye den oyo obema on paduma kwadufo menam eye normal odi ehwe bepia oba oni ni kunu ejina so pa ese omodo omo ho pa tese ye de ye do ye ho pa no problem ba hwensemo be kanti no Agradaa nsemo kafa ni kunu ho odbia ho na we ye den na ade no enye koto de woma ye hu ni say Agradaa wo say ukunu ne ba o fio o modin na yenhwe bo oba o fio no bonidin ni yenhwe yesu ye nim say wo ne oduro kranti ukunu no wa asema ware over 20 years o ma no ebi wa kan say wo ne couple no ekowo baako one ne tenaye no ena muntam se ena konya obi wo US na ade na ane no kowo we odi ase na asan back enti dia aka wa akire ne de o me eti ase se one oduru kranti ema now de enti a ene wo ka se ne ba wo fio no modin emienhwe a yenso yadwen se o ene na chese ne ba bia ni fio wo a wo ka ne de se oba ene ni mo ba ma one ne nyime ye oba ma one ne wo we edi se wo se nkra na wo fio ni ebia ukunu emanim da enima ye betimi age atom because dodo na si pen a ye DNA a na enye nkra no enye obema na ema ebisi time a odate ene ne yire court emu nsema enkoda be se force sen refi kakra ye hwe no na emu ba kokora ni ho a eye odate eba eji se enkoda force sen na ba kokora nya odate ba Agradaa
also enkuda wo fie ho a apart from oma wa me ate asese omo de eye onim kofo foforo na wo ye no but de wo ho a ye nanke ya dwene se eye odate ma no en wa me yanko edie ni wa ye simple ama ye ko ho prade na manfo keka no obi anka se Agradaa monko edie na bia na bibia but wa ye simple ama ate asese enkuda na aka na mu bia nu ho a na o mani nyina mu bia nu ho ye oduru kurante ma na wo ankasa no ye oba adwamanfo a onu oduro kwantente no na nkofo foforo di unti nkofo foforo na ane omo awo onu omo nyemi ya onu omo awo Agradaa wasema bo ankasa wonum to wo kano no enti yempe anodane ebia biem de opese wo kano wakan wi deep thinkers for ato etrim obia de ato ne chim se Agradaa say media men ko edie ni bia na nkoda na ewo fie ho no oduro kuranten ni din ba akukura anim nkura no kwa se uhwem kura na che oduro kuranten ya ma no kwan ana onim obisa me hwe ni yo ye ka asem ya me hwe ni yo na so oduro kuranten ko ebia onye aduma na ade a otifie na ade ntinu onim se nkoda no nye ne ma o ana but odro granting so say ne manti na ompeso obefrifie ono he oyo ba am ka asam nkyerɛ oyo ba ma am ka asam nkyerɛ oh adena dia yi e ba busia oyo ba ma on am ka asam nkyerɛ so do kranje pese o chese ono ne ma enti na ontumi emfrifie ho a me pese me kire do kranje ade bi se oyo obema on dwen ho first as wa dwen wo ma ho as wa ba dwen wo yire ho very simple obema so waduma be se no ka wo yire nya o dwen ho first dwen ma ho o dwen ho first a Nsawam ba always we free because we di agro oba edi ne ma a wone ne ema no betete wo ebe wi achi ne bia na nkura no enye wo ma nti oduru kranten tifi a ono dwen se ne manti de yede ne fam atama ye di no gain sama ye de ato no so Agradaa bro a wo bro na Agradaa chiti a wo chiti ememe fa no oduru kranten anim na ade nyina no kura no ne manti na oto ho a wo ye din bara ne me maniti no kura no oba na sami ate asese nkura no kura enye wo ma obeti wakoma obekun next time so wu ko babiem na wonam na wo frɛ oba bi sister me pacho bra me pacho ye frɛ o sen na onyaka a oka ag oda se oka ag umuzo obeka ag no way fum eso udwane menti unya frɛ sister openo udon pa onya boni no ka ag men twema fa dia cancer so ebi kra no be ka agata ana Agnes onya ka ana yifum wa ware jimifo ba menim so na ware wo so na ware no odo kra nti wa ware jimifo ba ene wani nguase bebre menim se mema kwadwofo no so sa na ate aye kwadwofo bi ntina ade bi sa ato de a anyway men set time bebre Agradaa ya conclude we Agradaa me ate ase so oba adwamanfo ne ne kuriti no enkoda na ewo ne nyina na nya one ne kunu ba oba adwaman nje mema foforo emma Reverend Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah check me chiao Reverend Owusu Bempah and then na sorry them one say na say Agradaa sorry di na temo pa so they say na me aya me ka say o say be say yin nyina me kasa me the blame no e ma Reverend Owusu Bempah you see I didn't think about the blame e ma Reverend Owusu Bempah ne nkofo nyina me kan ma council so say enye ntokwa ne yeko enye common enemy bia na ye enye ntokwa bia but the quality a person no kure bi e dead ya me blame ne man say Agradaa is somebody a opia nim say this woman wa Jimmy wa podam kan be ye de nyina
sebi o Reverend Owusu Bempah ebia wo si so se wo die wasofo dwuma over 30 years no opia fa wanim enye fom da etise Agradaa. So why did you give Agradaa another chance se omra wo life mu? Ade na ma Agradaa chance se omben momo camp kra. And right now you can't blame Agradaa because Agradaa not ready no. Ye nim no say who blame ni say Agradaa there be the Agradaa ye na nyina sa na ote de danti wa Agradaa sem no be free but the lesson be let us say ye blame say ye me a me blame me am say nipa minim say wa bodam aden bodam ni e ba wa twe aba minim say bodam ni we o de e ma hwehwem kofo bebre trim e na oba me nchen okuta ba e ba e na o sere hwem anim na oba na me so me sere ehia no oduru ha no de aba no hwem trim e ye me fault because minim ne de da minim se akwa we do de ma hwehwem kofo timtimi oba me nchen a o sere ne de na chese me ontimi fa ba no hwem trim de se ka me so me fa ba ana me dwane free ne nchen kura ko oje pay for ti Agradaa yesisi a eyade a waya enti yem pese me madum no eti aya na me be video na me di obofo ho ya say obofo yes o be back Agradaa. No, don't do that. So me time Reverend Owusu Bempah kwa me Reverend Owusu Bempah won to kwakra Agradaa sorry so ne Reverend Owusu Bempah me entire Agradaa chi da. Now I can say, me entire Agradaa chi da. Yeah, okre wa kupo abuzia. Into di sa ne nate Owusu Bempah kwasi ampanyi osofo ho anwan osofo deben na ade nyina no. These are ensema waka best 2 years ni waka ena osan ka biem. So say wotena se na utie ensema a woka na the same ensem na so it is not somebody a wasachira bi ena wakoba bi no obi aye ne bone ena da bi. Sometimes say uyo obi bone obi anadwe mu da ho na obi a onim nyansa na omodam no say uyo obi bone na okone nchen na nipa no oje wo fe te say the we have first Reverend Owusu Bempah eje Agradaa na say nipa no bibi sensi kura bi ma oyedin no obi atwe ne ho eno ano no case that obi akone baby. But for Agradaa to come back again, the same insult na o insult Reverend Owusu Bempah. Any sane man no. Because bia say Reverend Owusu Bempah say the decision so the Agradaa be court and say eno no be ya na owo niema obey see against Agradaa, then praise the Lord. What do I say? Then kinyina ki ni beti pa na ni enko onye ne quick. Onimobia oben ya papa despite no na dia omu nyina form nsem enko nanka Agradaa yempe baabi mfa na yempe bola so baabi mfa ne nkoto na anya sa na Reverend Owusu Bempah ekoye se me gina sorry dem aye do maybe unim so why mistake nti no ka bibi e dia convince church members ne sa na ma na yesa akwa wa hweye ma mi we oye baifo o mi o chale Agradaa she doesn't think no crash na make Agradaa she doesn't think she's not normal. The men fan say wa bodam say wodi ade bonitim na oyedin fa bonitim enye sa bodam ni kuta ba ba no ode bebo wutrim. And the Reverend Owusu Bempah na sorry they must say feed or court o chirim yankona yenkutie ne nsema obechirem no na fe
yewia yenso kakra ewo ekafa ho no na yakafa nti Reverend Owusu Osofo court ebe yadwuma court ebe city na yapon me hia sore mpanifo I was like a video no Osofo so just 5 minutes court ebe city ye di obi court Osofo court na ye kono de ye nka mo asem hwe unim dientia me call Honorable Kennedy a Japan ho ekosre mama me ne fe na Agradaa no oba soro ha enye obia na invite no no ane bae obae eda no obae no obae kra na menya nura soro ha Osofo bra na munti asem we na fe ye mpon na obae I was amunti asem ni you because me Reverend Bempah me and I make no I told na BBC a am person in chire mu be bibiri wa soro because e basa enkofo e deep thinkers for ba bi no dia ma bi si ba bi foforo kra ba munti asem a Reverend Bempah o kan ye you what do I say okopa acho e ma Agradaa for what Satima Agradaa ebu nkofo Agradaa jinkofo sikadi satem na Agradaa on best sign oh no still a obu nkofo jinkofo sika the Reverend Bempah kopa acho say e madwene na America okopa acho say odi enye hwe wajinkofo sika ma nkofo daje nkofo mawu na dia enye hwe yemfa nche no what you say but anyway yintie no oba me office ana o ka kire me say oba akra na me ma yam say sofo kro bia akra na frame ka kire me say ma me na fe na Agradaa na ba na me say eh na assembly any so oba sorry eti me office yakoi na mpese bi hu die ntia wo mean oba ana say when your prophecies so nya akom nti wajai na ne bosoma okom no opese me ne sofo na hia bosom ne ma no muntie ne yi na watu asore dan a opese we nyam djuma osofo ben na wo ho na konfo aba nchen abeka asem wei na abepam no untimi mpam no good news asem obeka no in fact many je se konfo eja akom na woso obe nyam djuma enunti oye bibi ema Honorable Ken I like that. Say okay ode yenti Reverend Bempah o say make say Reverend Bempah wa action be take here so taking a quick Reverend Bempah sama wo kan ro ha no there are a lot of videos say okofa sa videos no ba wo hwe be ha adwen enti menka ho asem yeah we ka say me ye bias ma me ye bias menka ho asem to the yenti adekunti Reverend Bempah say odi akiri ekopa achoma Agradaa and of course the Reverend Bempah eka no ayesa na ti a oyo sofo obi aba se onya sa DU se den se so jai akom no enti no po sofo amana ka no ne sofo ho amana kwa akohye na bosom yeah say anya time Agradaa she ne bosoma sem na Reverend Bempah kan after say Agradaa ko na soro ho na omudi sankomo we no eche pa ansa Agradaa bosom hye no ebam na cha eche no kra no eyemu ena ne Reverend Bempah ntokwa course sa course a
or the best satire, no. So they say, or the best also was satire, or satire, no. I think or satire, and Reverend Super Pakran also for Becca say, Mameno, so was satire, or Munyano, na onye nyamiduma, me kai pass a Reverend Super Pak, a cancer, no. So I satire and Reverend Super Pak, me carbon, Nibia, am fan. But then tokwa ABC, and then I didn't talk on the sea, and tokwa Agradaa can send bebre. Reverend Super Panso can send bebre. Nothing we are can wahano. Say a son at ya or so for the obit me dear chili. Say ni parents was such a the person were JBB, because say Mimitia send me the boyeni Namiko who was of with the Cecilia Masatra into Dimanim. Na young company person may say to me and Bonibia. Ebia osofo no ebetimi adimanim ame yakọ na ade enti no eho untumi mplay mi Reverend Bempah say ebia wodi akire ekopa ache no but say the make can say the all can sanity I mean binti am me repeat eho say the all can sanity aha yento aso no enko yanim ena maami ma ye frɛ me say sa komno kura wajai no ba be nyam dwuma na nkwanhia ato nini emsa nanu ayinika wakaseti ya hono abuke ne Japan ena emsa nkrofo bi akobo ne charge e woni ema bi a woye nti wagya akomedie na me soso me ne sofo na sese ode nani ato yeso se nyame be fa yeso ahina bosom ama wanya ne freedom ne fa hodi nti me moa no enam se mate me di osia ya oyo me ne hono abuko kasai Menim ferienti Paul Pemasemunti we na obia nim se nya de amebewe okay jikuta me aha nkrofo bi beka se osofo da bro okori mpa enti ema meso me ko honorable so Pemasempa meso me Pemasempa me ne ko kasai se honorable ma me ne kra wo se akom no wajai no aba masori e no so no kra wo hu e wo social media no so ene me ne ma me ne nkasa na seni no ya aba bedu nanim na wonyai enam se honorable mate if honorable hokoi enam ka kire ma me ne say onko honorable ho no ne honorable nko kasa ntoko ho ene ena mini ho ba metesi ase okobun kotodwe kode da fom ko sun nyina akopa honorable chew honorable say minua Owusu Bempah ba me chen ene ma be kasa inti majai but enkoye saade ni biem ma me fro no ofre me so peso hu mi na eye serious oni mi fie inti me brother na kwasi na me ma okohia ma mi no ne ba fie woni ne dom pa ma mi ba mi fie obeda amase se magina mu bia ma no o se repeat biem se akom no wajai na bibia fensi ka gare su wajai na nyamdwuma na se obeye na nsuma no so de egu ho enti no obeka kire ne sofo pani na wo ma invite me ne ahye nsuma na ma no enam se mate ena ma me free ho call ye ebia be yo bia dwene se na ye den na konfo nya asem na osofo Owusu Bempah ukọ ekosere ma no obai so wejai akom na obeye nyamdwuma I like that. And sampona on eho se obi ye konfo na wanya asem na osofo ekwa akosira ma no I don't think say no dey ya dey boni bia and me to me no be say me personally make say enya de bia o dey say enye Reverend Owusu Bempah ene sorry ene okudi Agradaa chi say besen na me nkopa achoma but o say oye nyame nipa nyame nipa enso wo bia e fa se oye panyi ana me kase sa na tie ntina small boy cry osofo a asori mari nyina papa fo na mrafo a wo nyina ye friend eja papa o dia se ntino ye hu ni se oye panyi enti se obi edi dwanto afa wo so ana me hu ya okay obi be fa so se ye mfa dwanto ankoma obi a am osofo de atin se obi a enya wasori banko a ena enya obi a wo hu ni se oye Kristo ni nko a obi a betimi afa so but after that no and before we be kore na utu nipa nefo
because of wo position a wo nti no wo tu nipa no for say medi wanim amo akoye but woni ye ade bi say a opportunity ma wo say wo betumi akasa kire nipa ne say ade we a wo ye enye so they say wo ma mebo na wo ya ade bi na wo de koto yesu ano de koto panyin bi anim so onkopa ma me acho ma go ntimi nkofia obisa say eden na wo ye na waka de wo ye ya kire no na wagina so atufu otufu wi na wote ase a na wakọ ma me wa na papa wo na ono papa akokasa na chezo mene na atufu mene na kasa matunifu pa na de oye no de me kasa kire no onye bi ntimi sremo momfa enche no ansa ma me papa no omudi tuma omudi ache so they are saying eye sanza Agradaa akọ no ate say the reverend Owusu Bempah eka no obetunifu say akọ madwuma no ena jai ena see but me trust say enya reverend Owusu Bempah aseman kasa na mara trust say me analyze ni video no na me ko father videos ba ebe ha adwen kakra so they say ti ye ko ne normal ye react to video na e wo ho nan kasa it onye boni bia say obedi Agradaa echi na odi Agradaa obeso Agradaa nsa ene na ko ba bi say okopa acho wa bra nipa na beka ne boni akire ne bia reverend Owusu Bempah kra no na Agradaa ne ya no nim say oye konfo keke ba no nim say bia wo bu nkofo ama nkofo afa ho ewu nkofo da prison bi kra na onye den wonim and that is the story for another day what they say yen koso na enti de echo no kan asem ni si nti no se me soso me boa no emu ofiri mu fi no otimi yenya medwuma said you no person ye I believe say me ye wo ya menye bone enu nti me de asem ni be si ha na de akeka ho de ye duru court a ene ye beto so ye de ne court enye me but family wom asori mpanifo wom asofo su wom ye duru court dem honoma ene ye behu de besi na woni bibi men kasa bebre ba de men kan ne say mpani wo fie ye wo mpani wo Ghana ha na nyame ado mpani wo mo Ghana ha me ka ho bi wi mi firi manya ye sunsum ne honam nyina o de me to nkyɛn oman enkoso se de wo seko mi bufu oman enkoso de wo seko samakoma tom ya oman koso me bufu a oman ya bisi basa me nyanyame but me nyame difo ana umpo onyame do oman we ahyamensa tamanyame frɛ me no onnam me sofo pani so odifo kwampoku me spiritual father wasi Awurade sɛ wafrɛ ama oman Ghana ani wiase nyina na ɔde oman ahyɛ wo nsa enti obi betena Ghana konya kɛseɛ so a 2024 sɛ ɛmfiri me hɔ ɔntimi ntena so Ora was a nation prophet akasa say nyankopɔ de Ghana hyɛ ne nsa nti no ɔno no de ohunu sɛ 2024 kra no any kan say to aba because say obehunu nkwa da obɛmo awi ni street any kan say to aba so wakyerɛ waka ne nsɛm awi ne nsɛm ɔka na me nim bibia efiri ankasa awi ɛbɛba because oni Agradaa nsɛm de sɛ ɔba wa sɔre dem ya yisia wakyerɛ mu a ntinam ka sɛ okofa other videos ba ɛbɛha adwen ɛbɛha Reverend Owusu Bempah ɛnyɛ sɛ the ɔka na bia ɛnyɛ no kra na bibisa but it's not good this year also on kasa bebre which is good on kasa too much which is very very good asempaiti sika mpedidi court mpedidi this opeso kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔno nko a ɔne abusuafoɔ bi ɛnamfofoɔ bi adwumayɛfoɔ bi asɔfoɔ bi ɔmo nyinaa na ɛka bom ɛde Agradaa akɔ court nso de sɛ ɔde obi kɔ court a yɛn kasa te sɛ de mu bi ya yɛdin so ɔde obi ɛkɔ court a yɛn kasa ɛwɔ ho so de asɛ ɛnyɛ kasa bebree nti ɔmɛkyerɛ ne nsɛm but sɛ Reverend Owusu Bempah ɛmɛ de letter kora ma Agradaa sɛ ɔmmra court a mani bɛti puruta so tumi yɛ saa de no na wan kasa bebree
no to me the Agradaa kojina court na owo evidences against Agradaa. Okay, any beji bebre. When him go say Agradaa be gu whatsoever, no there make us say one kasa and no akofa because Odu say Agradaa elbow na de na nyame me voice one kasa voice. Anka you mu be adwene say Rebels were by Bananko who say Agradaa number be enyeso osuro but because he fee e wa Agradaa huntin ka on ben no kra but wa ben no Agradaa nya no sa kwan so. But a kwan no so Agradaa ejimi no hono se wafom wo baabi ana bibi wo ha akwatia Mmere ana Rebels Bempah eni kwan se ekode a then meka se Rebels Bempah eta wachi fanko court fanko jina court se Mmere de won't me fan sha wonsamu obedi watem se sabi o sabi preduasa se won't be amani fia na kraman ene no ma me die. Very painful statement. And I wo a show before of course me kra anka bit me dwa ndimi so me masem kakra and akwa na etia Mmere because Mmere untimi fa Mmere ansha wonsam ti etia Mmere eno so say sa na tie untimi kasa den na aban yi say na Agradaa ka say da bi o kasa na no so ye won ho kwan wo ho betimi di na kokko asem o ka kire mi ni o provoke o show abufu betimi mu wadi bone utimi di no kokko e wo ho but Reverend Bempah ko ho me a ebi anka me sokra me ko because a share abufu ankasa so they say a share abufu di no utia Mmere na Mmere ene ne di nti ene say Agradaa ye niema bi na say ubetimi di na fa Mmere kwan so why not say enye asori kasa bibiri ne niema bi a ebegina me ka bibia mana convince na nipa yi ya omayi omadwen afiri the course no ho was a very disappointed in Reverend Owusu Bempah. So maybe sometimes no person can be na esa kasa kekenebia then e ono a ni well like I said for so many years ni over 30 years I be a Reverend Owusu Bempah why ye nyameduma no obia ni ho a odo wanim atwitwiri fom sa Agradaa na Agradaa ye nipa mu bi nipa titru bi a enkeye ahofa a woni bi nimdia a woni bi adwene a woni bi nyansa a woni bi atie pia ema yetumi kase wei eye nipa no woni bi ono ne de ne se onam ho kwa na hu na se okay ose nipa kakra na ade o de ase sabi o ayese ade nsa ade omuye omuniema tise nipa kakrabat omunye nipa odi ase because there ema yehu so obi ye nipa no oni bi ose nipa nti sa na Agradaa nso waye nti se nipa bi sa no etimi yes o de wanim etwitwi from wamuwa ha adwen so de ne fa kwan bi so a next time ohu obeka wano atum obeka na no atum if not that there trust me one had be obey Obama Rebels were public now was already a match and say Musa like video no mami like video no mami yeah like video no mami yes Musa will like video no more TikTok I just tap the screen now more Facebook so like video no mami so matina over 1 hour and sama kakra me de ebre wono no to Reverend Owusu Bempah e de Agradaa e kokot e de wa beka no se o kokot we wa kirim adekronti a wodi Agradaa anim wa bra na Agradaa enkofo e complain bibiri se maame na jo musika maame na jo mu gold me bawu because of Agradaa me bada prison because of Agradaa my yare because of Agradaa me kuna jame because of Agradaa me ire jame because of Agradaa ye to me because of Agradaa no at that very moment, you know, and I call Reverend Owusu Bempah okoyisika wona sorry no we was hand pa Reverend Owusu Bempah to say me akom na me kom na bosom sem na me ye no majai enti kopa ya papa kini de Japan wa cho mame odi animu ekopa a cho Agradaa wanyai enya me boga na me sorry ebiti asa ade no mu a enka Agradaa wanyai sika gari nempo
oja sika gari no so oja oben ho press conference kwasia press conference bia obi sachira no abe press conference obeye ya obetoto nkwasia nwomo afanyame straight from cells no Agradaa afanyame abetino di nkwasia sema ye kra de mu bis ese kra ye jingles bi trese tale mamu we de odi na chi still as sika gari part 2 na de but actually hu say ye mu bi hu say or try say obeye nyameduma na ni chi hu na de so okay se bibia so atwa na wajae na no sa na ma ni nyina atwa mu dia na ye muwa no na wonye nyameduma sa na ono so de ne dam udi na chi animguase na bechewo o de asa Agradaa obi enu odi Agradaa chi a wanya wanya odokra eda ebi ni ho so de ase na no odi obi eba ebeto abonten a na Agradaa emisa Agradaa ni nua ye friend say comfort ya bo amechia Agradaa ni nua 1 gig try say o2 Agradaa fu o ni amago bitie in fact metie sa audio no me nwanwa kakra so to say so e kire say where is it I'm here this over here na say e kire say 1 gig ya Agradaa enua no ohuru se de ninua no eye no enye oka sembu o se ya gidimbone Agradaa din no enye ini se nyame aye wadom na evangelist ababeto wudin so a ade na wo miemmo ho ban na ka enya nmunyam kakra na still a wo ye niam bi se Agradaa betoto man fucking me ba me hese me hu sa tin se enuni me hese me hu na ma ba chewa a serious very serious nim say what yi ba me pese me bossa audio ne so e kirewo a very serious audio me tie no me hu dwiri me si akofa evangelist yamo ho ban anu otu ma me Agradaa fu me Agradaa se onu apa afutuo e de na esi eche bibi esi o de nti bibi si aka mtia abeti ko fojuma sisa ko le do wa e mi ni ni kasa so mi de Agradaa ya didi no e ni papa e ma yo mo pawani titri but so me say evangelist abato on say ahana 1 gig or reason it was or dwene se nipa so they say or dwene omunde bia meka say mo de ehu mu se mu ye nipa na mo de jimi di Agradaa achi sa muntumi se uni obi enante won na se nipa no o jimi na de animguase ebro na otu nufo na wonti a na wo watwe ho ba o tumu say aha na 1 gig or dwene into oni ni sister kasa edin Agradaa no enye din papa asai etienne nyankopan ya adom na evangelist abeto din so a ye mohu ban enkoda no daache ti 1 gig dwini se nipa no kasa se nipa na onim se de ni sister na one ne kasa ne de ono ye kasa nipa onye bi oya abuo mu abua pa o kasa kire na ontie ye ntunifo ntino di ni jimi every cells eco cells a ye sanding na kotumu biem no nti ha na 1 gig Kenya sasemba nti so ni na no ekovaya sister na mo mo ban no forget the bia na sa evangelist na kwala ni ti we de ye bi tinya bo de o ba ti achi kwala no mo so nye di papa so sister okay ase ade ha me e bia na me ka so na ti mi ba so mada queen ona bi kai na bi kawa akai na sister e ba so na de nyango pon aye de o ma ya ne nche na mo nyam on say nipa de o etoda opon bibia no eduru time bia na
wasase edwene eno ne ma wo ye nipa no eno ne ma wo ye nipa no etoda so obi a onwene no onye nipa nti etoda obi betimi ase wabufuo obi betimi ayade obekeka wadwene bi akire no etoda yenkra ebetena social media no so na yabubom ekeka ya adwene kire obi bi apanyin bi a the moment a obeka bye bye na obe shut it down bibia no na fe wasase edwene eno na kire se wuye nipa obi a onwene no onye nipa se obeye boni o so obeye papa o after boni after papa bia obeye bia no wodwene eno na ma oye nipa enti one gig atena se ehunu se no my sister no ade a wo na okura nyina ye enye wa ebi anka atade kura ye nya bi nche bare mo boni no ye di boni no ache sister ye jimi ache ye di nkwase asema ache ye nkwase asema ache ye di ewu ache mesrew ene nyankopon aye wadom o se wasachira ya ma evangelist ye mo ho ban ye nya gidigidi no nanka wudin koda na enyina nimu nyama aba nyankopon because of course ye de osofo obi fanya meduma e de nimu nyam hye eba nipa no so na aka na sefo edinka nimu nyam hye anka aba so se evangelist no anka nkofo ya age watum no enka ye ne saa na mfa nimu nyam hye emra so na wo ma no kra no omodaachi no ankoya ade bi ewo ho to one gig or dwini se nipa na Agradaa adwene se nipa na esenti audio ni biem fa evangelist yamo mobile and wo tuma me Agradaa afo me Agradaa se ono apa afutuo e de na esi echi bibi si o bibi si aka metia uti audio na your time kito bi na pese o frɛ another voice note to ba number na wo screen ase no betimi afrɛ WhatsApp na do again chira ba na say odo voice note beba by the time na kito bi enti no on said that ni bibia can don't call because the time is that's it. Sister, I know that why. And we need to make us so we do Agradaa, I did the papa. And my calamity to you. But it's a message a year evangelist I will talk. We do so a Kovaya. Sister, I don't know my whole time. Don't forget to be honest, evangelist and calamity will let you. You're ready to be a body, but I'm simple. Once you need papa. So, sister, okay, I said, I don't have it, and I make a show. But it's me, Pacho. Mother Queen, when I became, we become a carrying sister. Pacho, nothing of why you're my nation and one. So, say Agradaa you be a obinia on. But you can't catch us on me because I have beer. So Agradaa you be a obinia. Enka ni nua pa oni no aye niema from tetia besi enne se ni nua na tumi akasa semwe akire na eso hu se eni afedia me ditum se de meye no emwa enye eye se mesesa se mi ametia na mi tu Agradaa fo se ya Agradaa ka fa kwase aso because we no want to ka won timi metumi fo bia enkofo no omokun ma mgegim na tina nom na de a enko betimi akasa but se obi a woni ne nam estati se oka me se udwene se wankasa wantumi antena se anwene kura se de wo ye na enye na obi nya boso pe eso sha se odwen ye metena se emedidi nipa na tem emeka de ehia but udwene usase adwene onu say no I think say minua obeme me kwa asora me ne na eko ogina ho osofo 1 gig se o kasa asemu ya kire me na tse omunyina hu ni say de meme ye no enye enso ani nti ese mesisa free ho ba Mmere Jata Facebook Queen ajimi for hema on Tiasia da. Nobody can dictate for me. And I want to be to me. So I want to be that power. For self to you for you with you
edi so hunu se Agradaa hunu se ai asemo ni nuane ni bi won wa eni Agradaa na mo mbe kasa kire Agradaa nyina omu ni bi asemo e mabeka wa hada o se sankofo ni nyina satmo ni keje sinum ne enokonom etena won me se sankofo ni nyina sha Agradaa ase ena Agradaa de we ositia onye nipa no ya bia no nwini nti no there's no way so mu bia betimi atu ne foda. That is why Agradaa edi mi sa no oni futufo ne maame na ohwe owo fie no atense ono ne maame pa wu bibisa sa nipa no no Agradaa na hwe no na busuam e bia nipa dodo na no na hwe omo so ana why obi a media yen kasa nkyere me because me na me hwe odi a ade na akasa kyere me enti obi antumi nkasa nkyere no but uhunu clear utie one gig go do ya kra uhunu clear say ade a maame no eye no omo but omo no aduane nti ba one gig tie ha eyo nua ba se wo twe wo ho na ekom kode wo na okoye ko bobodwa aduma bia na utu nsatumi ko wano a edi anumonyam hye ebrew edi dipa ebrew ema wodache eye kama esense obedu nua nachi na wunim se de oye no enye na obekasa kire na wo so ontie na wama mu nyina se mu nyina ma ya jimifo a mudi nachi untumi osemo untumi nkasa enkire no Agradaa na eka anya wuna baba betre ni nyansa ana anya wuna betre ni demenye what did you na make atra wo anya wuna betre ni nyansa ana anya wuna betre ni demenye mabrabo yesi 2022 won se baba mo tere ko wusu bempadi ana mama be omo ni ama na wo yo so mo bidi sa wo hye no akwaje wo pa renfo sa wo betumi akompense me and don't you ever take your phone sa wo ma de ko wusu bempa sa ma tere e wo phone so what did you na make atra wo doctor Ini nyakupo juma sister ayi na bebo ayi minimi iri na ekasa se ni din Agradaa ya jidin no eni din papa maye mpalani titiu wati semne se evangelist abeto din so ni na no ekovai ya sister na mo yembo ho bai yen forget di bia na sa evangelist na mpalani titiu le die ye bitimi abo bia o but atin kwala no yen so ni din papa. So, sister, okay, I said, I didn't have me, and I make a show. So, Abusia, this is your Agradaa. Oh, sorry. So, this is your Agradaa now. If you are mojini di too much, you know. Nimia, ehuni. I check a crowd. No, nene kasai. Edo catch no. Na obi a obehunu nyansa se woni Agradaa be kasa bia ne de okakere ane se wakoje pa to obe no ne ne ye aduma na uhunu nyansa na okakere ne se jai de wo ye na obeka so wakoje pa e wo obi ho Alisa free emichiao Alice Owusu a free Michelle Joyce Adade also Michelle Joyce Adade also Michelle. Afia Abusia like video but more than like video man also just but like in so emame TikTok tap screen so emame abeg yeah I was out here on Facebook like video no mama. So this is oba oti social media nipa ebia tu nefo wanti na wan hweyi na wo se ukutunufo na wa metna social media no so ankutunufo na wo friend phone so na wo tena ne fie se ukutunufo dia ene wawu dia obesan abeka aba beto so no awusa wan hwe ya ojo hu ba bia enye da. This is Agradaa for you. Say dia ono obese da aka e dia aba beto so no one way a ojo hu babia enye da. This woman, she's not normal.
me do be si I mean shiraw ye hwe se brem Owusu Bempah obetimi e de no akokọ na enka nyina ya ni beje pa na fe ni kunu nsem no so no ye de ani bedi akire enye sade e be fro Agradaa oba adwamanfo because on na aka se ne mma no ni kunu e de ba kokoro anim je betimi afra Agradaa oba adwamanfo enye sade adwo mko e de ani hu se enkura na enu kunu dia ene e be ka anu atum mko e na nye ni kunu dia still oyo oba adwamanfo Yankobo enshira onyame enka onyame adoma yebesan ehia biem yede wa ha enya time bia ebibu asim nyame ko bibia me da se wa like video no me da se wa share nyame nhira o se wa share so na se ne de bia me ye no ene Sunday am hakra de see Monday mu ano no a new week so they say san ko a new month kra yes I think say yeah kakra na new month I don't know and then the last day oh yeah I think so mama found senya mensa onyame mo wo ho ban on hwe so on abekọ aduma on abekọ school on so anya aduma na epa aduma on abrochire nkratasem obi ayare bi ha no nyankopon onye ebisade emaye de ahyehyɛ yare ama na nyankopon ntwamu man de ya hyehyɛ se na aduma nsa nyame ntwamu de ka bi beto no so ade bia enye na obun sama hyehyɛ ato so na otwe bia no yitwam o Yesu Kristo din mu agidifo enka se amen medemo asi midin e the old burger makram Nsawam still one like video no still one like video in my Facebook in your grow Agradaa Waba beje when it's you Agradaa Waba beje when it's so Agradaa Facebook in your grow so once na brocha but I got on Facebook in your grow Agradaa Waba beje when it's you Maybe I want to brocha grow Facebook in your grow Gucci I want to brocha but I got more Facebook in your grow Agradaa Facebook in your grow Agradaa Facebook in your grow Agradaa so I want to brocha Facebook in your grow